Жаман ой келди дейт. Жаман ой десе биз нени ойлодук билбейм. Ömür boyku жашоосу, күндүзгү жашоосу, түнкү жашоосу, элдин алдына ачык ашкере чыгарылуусу ылайык дагы, керек дагы. Тахажжуд намазга тура албагандыкка эмне себеп болот десе, өзүбүзгө эле эмес, башкаларга да жага турган атырларды колдонуп жүрүүбүз өтө пайдалуу. Ахража Ахмаду ва Насаи ан Анас ибн Малик радияллаху анху анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. Бұл бөлікті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың намазға болған катуу кызыкчылыгы жана Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам намаз Пайғамбарыбыздын жашоосунда кандай орунда экенин айтуусу жана бул тууралуу Азирети Жабраил алейхиссаламдын сөзү. Анас бин Малик радияллаху анху баяндайт: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: атыр менен аял заты мага менин жүрөгүмө жакшы көрүүсүн салынды. Жана менин көзүмдүн кареги намаздын ичинде болду. Бул хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам атырды жакшы көрөрүн жана өзүнүн үйлөнгөн жубайларын жакшы көрөрүн жана ошондой эле намаздын ичинде көзүнүн кареги намаздын ичинде экендигин баяндады. Эгер хадиске ой жүгүртпөй маанисин эле угуп окуп кете турган болсок эмне дейбиз? Духини жакшы көрөт экен, атырды жакшы көрөт экен Пайгамбарыбыз. Жана үйлөнгөн эле жубайларын жакшы көрөт экен, намаз окуйт экен деп. Маанисинен ошол эле түшүнүккө келет. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан жок, мен жакшы көрөмүн деп. Хуббиба деген мааниси ошону жакшы көрүүнү менин жүрөгүмө салып коюлду дейт. Бир болот адамдын өзүнүн табиятынан бирөө алманы жакшы көрөт, бирөө дарбыздыгынан жакшыраак көрөт. Бирөө мисалы таттуулукту жакшы көрсө, бирөө ачуу тамакты жакшы көрөт. Бул табиат. Адамдын өзүнүн тандоосу. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү шунчалык таза болгондуктан ал жүрөккө керектүү нерселерди жакшы көрүүнү салынган эле Аллах тараптан. Эмнеге атыр, духи? Себеби периштелер менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сырдашат эле. Ал эми периштелер атырды өтө жакшы көрүшөт. Тазалыкты, жыпар жытты. Ошондуктан периштелердин акысы болгондугу үчүн атырды жакшы көрөт эле. Биз дагы таза атырларды өзүбүзгө эле эмес, башкаларга да жага турган атырларды колдонуп жүрүүбүз өтө пайдалуу. Намаз учурунда эл менен болобуз. Куран окуган учурда ошол себептен атыр Пайгамбар алейхиссаламга жагымдуу эле. Периштелердин акысы болгондугу үчүн. Экинчиси жубайлары. Эмне себептен? Себеби бул үммөттө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан башка бирөөнүн түнкү жана күнгү жашоосун, өмүр бою өткөзгөн жашоосун жалпы элге чыгаруу, жалпы элге маалым болуусу бул ылайыктуу эмес. Бир гана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр бойку жашоосу, күндүзгү жашоосу, түнкү жашоосу элдин алдына ачык ашкере чыгарылуусу ылайык дагы, керек дагы. Үммөттө бир бөлүгү эркектер болсо, бир бөлүгү аялдар. Эркектерге өзү түздөн түз маселесин айтып жеткизет эле. Ал эми аял затына динди Пайгамбар алейхиссаламдын жубайлары, момундардын энелери болгон азважи мутахарат аркылуу жеткизгендиги үчүн аларды жакшы көрөт. Напсисинин каалоосу үчүн эмес. Бул хадисти кээ бир адамдар бир китептерден окуп алып, Пайгамбарыбыз аялдарды жакшы көргөн экен. Эмне себептен? Аялдарды эмес, өзүнүн аялдарын. Эмне себептен? Себеби үммөткө аялдарга тиешелүү дин
Peygamber Aleyhisselam'ın jubaylары arqılуу жетip kelgen. Kança meseleler var. Erkek ayalga ayta alбай turgan. Ошондуктан Peygamber Aleyhisselam azvacı mutahharatты жакшы көрөдүлөр. Ал эми үчүнчүсү, көзүмдүн кареги деген адам эс ала турган жерди айтат. Arap dilinde menin közüm karegim, menin üyüm, je menin közün karegim, menin uğulum dep aytkandığı, üyüme barsam es alam, je uğulumdun yanında otursam es alam dep bayandoочu эле. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эс ала турган, рахаттана турган жер үйү дагы эмес эле, бир бак-дарактар дагы эмес эле, балким намаздын ичинде эле. Эмнеге? Себеби намаз бул Аллахтын акысы. Namaz içinde Allah menen sırdaşığı bolot. Demek bu hadiste periştelerden de akısı, ümmetin de akısı, Rabbinin de akısı kamtılgandı. Peygamber Aleyhisselam biz siyaktı özümçül emes ele, özüne ele jakkan, özüne ele paydası tiygen, başkaga paydası tiyebi tiybebi, anday nerselerde tandagan emes, balkim tandagan nerseleri öte tereng manilü, tereng paydalı nerseler ele. أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم والناس حوله فقال إن الله جعل لكل نبي شهوة وإن شهوتي في قيام الليل إذا قمت فلا يصلين أحد خلفي. Hazreti Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma bayandayt, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü oturgan ele aylanasında sahabalar var ele. Anan aytты, Allah Taalam har bir peygamberga jürögüne ayabay jakkan bir nerse bergen. Alemi menin jürögümü ötö jakkan nerse tünkü namaz dedi. Kıyamul layl, tahajjud namazı. Kaçan men tahajjud namazına tursam, артымдан бирөө келип мага уюп эч качан окубасын dedi. Har bir adamdын bir armanı var, жөнөкөй адамдардын. Bir жакшы көргөн, жетейин деген, көздөгөн bir максаты. Ал эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдыкы калып кете турган пайдасыз нерсе эмес эле, балким ошол түнкү намазда эле, tahajjud намазында эле. Эмнеге Пайгамбар алейхиссалам мен намаз окуганда артымдан бирөө келип мага уюп окубасын деп айтты. Анын себеби Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahajjud namazın öte uzun okuydular. Ayavay uzun okuydular. Ardında kelip uyuyan adam kıynalıp kaladılar. An Abdillahi radıyallahu anhu kal sallaytu ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyletin felem yazal qaiman hatta hamamtu bi emrin su. Kulna ma hamamta kâle hamamtu en eclisa ve ada'ahu. Hazreti Abdullah radıyallahu anhu aytat bir günü tünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ardından gelip çoğu namaz okudum. Namazda bir el hareketin kıyamı uşunçalık uzun bolgonduktan oyuma jaman oylor kele başladı dedi. Okuyanı bayandaganda okup jatkandar aytты, kandayça jaman oy keldi sizge dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turgan boydan kalsa men oturup algım geldi dedi. Sahabalar dağı bizdey keşinele taravih namazında 2-3 betten Kur'an okusa artkı safta oturup ola turgandardan emes ele. Balkim kançalık okugandan soň bir el harekette Bakara suresinin baştan ayağına çeyin, bu 2,5 para bolot. Oşol el harekette Ali İmran jana Nisa suresini 4 paradan aşuun Kur'an'dı bir harekette okuganda jaman oy geldi deydi. Jaman oy dese biz neni oyladık bilmeyim. Namazın içinde oturup aluunu bir jaman oy dep aytты. Sebebi alımlarında aytkan bir sözü var. Hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Takva adamlardan jasagan sooptuu işi Allah'a jakın adamlar üçün günөө iş bolup sanaladı. Kimdir birөө bizden tahajjuddu kichine charchagandyktan oturup okusa dagı bolot. Nafil namaz al. Birok sahabaların darajası Allah'a uşunçalık jakın bolgonduktan oşonu dagı özlörünü ra körböy jaman oy dep başladı. Jaman oy keletele maga. Oşonduktan Peygamber aleyhisselam aytты, menin artımdan tahajjud namazda uyubay özüңөрчө okugula.
سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال ما كنا نشأ من الليل أن نراه مصليا إلا رأيناه وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. Hazreti Anas bin Malik radıyallahu anhudan elder soraştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tünkü namazı kanday boladı dedi. Mınday dep bayandap berdi. Biz kaçan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de namaz okuganın körgübüz kelse karasak namaz okup jatkan boladı ele. Es alıp jatkanın körgübüz kelse es alıp jatkan boladı ele. Kebir aylarda uşunday orozo karmayt ele, biz oylayt elek Ramazandan başka aylarda. Bul ayda bir kunda kaltırbay orozo karmasa kerek de oylayt elek. Kebir aylarda orozo karmabayt ele, biz oylayt elek bul ayda bir kunda karmabasa kerekti. Bu emneni bildiret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ibadatı bul özünü majburlap, kıynap jasagan ibadat emes ele. Peygamber aleyhisselam'a birөө kelip aytты, men ömür boyu orozo karmayman dedi. Bir kunda kozumdu açpayman dedi. Ekincisi kelip aytты, men üylönbeyim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, karagıla, men orozo karmayman, ozumdu da açkan kundorum bolat. Men üylөнгөнмүн dedi. Anday dep aytpagıla. Ozumdu açpay orozo karmayım kunde özüme mildet bolsun. Jеңилирээк жасагыла dedi. Peygamber aleyhisselam özü keyde salat ile, keyde namaz okuyt ele, keyde orozo karmayt ele. Bul ibadatка kızıkkandığının az bolgonduktan emes, biz sizlerge jol körсөткөндүктөн. Bolboso Peygamber aleyhisselam'nın жүрөгүнүн kalosuna koya turgan bolsa, ömür boyu orozo karmasa dagı kalosu var ele Peygamber aleyhisselam. Küçü de jetet ele. Tünü taң atkança kunde namaz okusa dagı bolat ele. Eger oşontup körсөтүп bергende, anda biz kıynalıp kalmakpız. Biz dagı uktabашыбыз керек эле Peygamberimizdi толук ээрчүү үчүн. Biz dagı Ramazandan başka aylarda толук orozo karmaşыбыз керек эле. Ümmöttүн жеңилдиги үчүн уктаган учурларындагы көрөт эле сахабалар намаз окуган учурундагы. Ошондуктан İslam dininde baş otu menen bir tarafka kirip ketүү жок өзү. Бирок таптакыр таштап коюу дагы жокту. Es alıp anan turup namaz oku. Tahajjud namazı bul uşunday berekeli, uşunday tasirli namaz tünnün akırkı bölügünde okulup Allah menen sırdaşıp öz kajetini aytıp Allah Taala'dan dua kılıp suray turgan uçur. Bирок bul namaz nasip bolуу üçün adam wagында uktaş kerekti. Özü atalar aytkan kuptan okup uktaң деген. Kuptandan keyin özü uktaş kerek. Kuptan namazı özü Arap dilinde bul namazın atı İşa. Bırak Kırgız dilinde kuptan dep aytkanı uktanga layık bolsun üçün. Kayсы namaz kuptan okup uktayбыз degende. Ошондуктан keç batırak uktagan adam kuptandan keyin tahajjudga tura alatdı. Эми өзү tahajjud wagында uktasa anda Allah keçirsin bagımdatga turuuda kıyın bolatdı. Ошондуктан keçki uyku dagı Allah'tan bergen bir nimetı. Uykunu Allah Taala es alуу üçün, meni es aldırуу üçün bergen. Eger wagында es ala turgan bolsok, anda tahajjud dagı okuy alabыз. Tahajjud namazga uşunçalık turamın dep hareket kılıp turup tura albaganlıktın sebepleri, kandaylар bir günönün bir ters tasiri bolgondoy, tahajjud namazga tura albaganlıkka emne sebep bolot dese, jaman gümön sebep bolot. Bir oliya adam birödün üyüne kelip turup eşikti kakkanda darbazasın içinen sorayt kim, balança barбы dese al esal otat deydi. Anan özünçe içinden oylayt, uşul dagı esala turgan vakıtpı deydi, kündüz ele. Bul kezde adam uktabaş kerek. Degen bir oyda kalıp ketedi. Aytaydı, oşol jaman oydun sebebiden 40 gün tahajjud okuy albadım deydi. Birөө turalı jön ele, uşul kezde de uktayбы degen oyu üçün. Alem Allah saktasın. Bizim başımızdagı oylar menen biz uşul peşim namazını okuganga da çoң şükür aytышыбыз керек. Ошого ой таза болсо бирөөлөр тууралуу tahajjud namazı siyahtуу nimet nasip болот. Кандай эле көз сактабаган адам Кур'ан окуу
niyamatынан, байлығынан құры қалар. Көзін сақтай албаған адам. Көзін сақтаған адамға Аллах Таалам Құран оқуды насип қылады. Ойын сақтаған адамға Аллах Таалам түнде тұрып Аллах менен сырдашып тахаджуд намазын оқуға Аллах насип қылады. Аллах Таалам барыбызға Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахабаларды ээрчип түнкү ибадаттардан дагы үлүш насип кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука, Аллахумма натубу илейк.